ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Бардорои азиз, мо дар назди ҳамин бино қарор дорем. Ҳамин стройкае ки хобгоҳи бачаҳо дар гирифт дар назди ҳамин даромадгоҳу шестодагии мозир. Газел камтарак дер кардагия, газел бояд биёяд, баъд мо бидроем. Акай бобоҷон овардаест газела. Мо барои 60 нафара матрасу, курткаю, либосу, ҳамаи чи овардем, таҳпушу, наскию, ҳама чи. Ин рӯзи дуюмае ки мо шаби дуюмае ки мо дар ҳамин ҷо омада рафтаистем, дина экстрена омадагӣ будем. Ягон 17 нафар дар сари либос овардем мувофиқи гуфтаи бачаҳо. Ассалому алайкум дӯстони азиз. Бачаҳо зан задан хабар карданд ки дар метро Рассказовка пожар шудааст хобгоҳ. Бачаҳои тоҷик ҳама чизшон сӯхтааст. Сумка, паспорт, тамоми пуло, ҳама чи. Хатман воризҷон рафтаистем то ки ба доди бачаҳо барасем. Чизе шид бо ма шуморо нишон медиҳем. Салом дӯстони азиз. Бародаро ки хай сӯхтод ҳама хобгоҳшон документ чо алҳамдулилла ина мо матрасшо гирифтем. Ина бачаҳо бор кардем чанд хай бурда судай. Иншааллоҳ моли зиёдтиш ина бо ҷамондагӣ. Ҳамин тоҷики бародари ҳамия иншааллоҳ. Бояд полни барем аз ҳамаси ба ҳамон хотир ҳама вақт якҷоя боше, сарҷам боше иншааллоҳ. Бо видеоро давомша мемонем бачаҳоро ба тамошо кунем. Бардорои азиз, мо омадем барои бачаҳои магазини шолкои путь. Як бародари худмоне ки вақте сухан кардем ки бачаҳо ҳолада гирифторанд. Чизе ки дар кора гирифтан грегои алав. Инҷа вобастаи уголоки худмон мадини Таҷикистон. Чизе тоҷики аст, лекин мо чизои ҳам тоҷики ҳам аст, ҳам турецки ҳам аст, италиянски ҳам аст. Беҳтарин чизо барои бачаҳо гирифтем. Бинавин чизи беҳтарин моли магазинша пешкаши бачаҳо кард. Дуо мекунем ки ҳамаи магазиндоро, ҳамаи соҳибкоро ҳамин хеле нисбати мардуми мо ба раҳм хайр, дасти хайр доштагӣ бошанд. Ози ҳамаша бо мекунем, буда бачаҳоро метиҳем, иншоаллоҳ хурсанд мешаванд. Фаромӯш накунем инҷада обув гирифтем шуд 43-44 дига ҳамаш бачаҳо кишида буданд. Обувҳои бақувват ина кам барф бурдаиста буда пага уже зимистон мешавад. нағз дакар мекушанд. Барои ҳамин дӯстои азиз, бародарои тоҷик, ҳама вақт мо дар бари шумо ҳастем. Зиқ нашавен. Дига бародари мо дар бари мо ҳозир ҳастанд. Бародарои номадем инами хеле ҷо, инами хеле шароит доранд бачаҳо. Мутаассифона ба вагонои 64 вагон сӯхта гуфтем, не? Бале. Дар дига тарафаи сӯхтагиҳо бисёри бачаҳо документҳо, паспортҳо чизошон сӯхта. Чанд нафар сӯхта паспортуш? Ай группаи ма 6 нафар бу. Бачаҳо ашмо чанд нафар сӯхтагиҳо? 64 нафар, чанд нафар? 4 нафар. Оли бисёр аҷаб бо дига миллатҳо хизо. Инакай бобоҷон, ҳазору раҳмат барои хизматотон. Бачаҳо дар матрас овардан, иншааллоҳ падушкоҳ овардан. Сарҷам бошем, бародари мусулмони тоҷики ҳамия ҳама вақт бале, дастгири бародари мусулмони дар шаҳру ғарбӣ бошем. Раҳмат ака ҳабло барои хизматот. Раҳмат шумо бародар барои хизматотон. Бигзор ҳамин тоҷикои мо кадомеш ки зуруч мерасанд, хеле хизмат кунанд бачакои мода иншааллоҳ. ина бачаҳо ҳамҷа ҳамаш биромадиан аст, рено ягом тиш нест. ҳамаш диққа алло сабртон тия бардаро. Зинда бошед. Барои хизматон. дӯстои азиз, алҳамдулиллоҳ мошинамо нарасидан. Дар рӯи BMW 150 пара спортивкаяй беҳтаринаш. Ана ин хай мошини муборизай муқати мо омадем. Ина газел ҳам омад расид. Алҳамдулиллоҳ ин газел полни бор дора. Тамоми чи задагиай. Хай ҳол бо мебинем будроем агар. Даққати додарон сарха мешам. Нигаҳ кун, ай ҳама дер омадай лав хурдест ай бо. Ба чизо накашид. Акай бобоҷон омад расид. Ай саҳар ин завтрак кардӣ ака? Аллоҳ ҷазои хайр бутия. Ина акам муборизҷон дар хизматай. Ина бечо гишна мондай. Барои хто овардӣ? Дадаст китаб сёмка кун? Не, хиш. Барда сёмка кун. Зинда бошед ако, зинда бошед. Насиб кардагӣ боша нафарое ки мо да хайр кардан, гуфтанд номи моро нагирен. Мо ҳамин хел мегем даақшон дуо кунем бачаҳоро. Не бародармон Фирӯз ном доштӣ? Номак Дилшод. Дилшодҷон, акай Дилшод. Хайна худаш буга ки чӣ кор шидагӣ буд? Дина то ҳамин рӯз бале. Дина то ҳамин рӯз. Чӣ мон дар байни дигар миллатҳо ягон миллат аст соҳибиш нашид, яъни бародарои авторитети тоҷик дар ҳамин стройка чанд миллат кор мекунад. Авторитети тоҷик баланд хест. Уҷои ҳамаи чиза дидестай. Дина соати 11 шаб бародар омадан. Хай дидан дар пешон хеле ҳама моро нигоҳ дора. Пага рӯз шид, мисоли ин рӯз рӯзона моро дидам, пурсидан, гуфтанд ки будам ва ё чӣ будам, гуфтам ки гуманитарный тоҷик от нашего брата ва таҷика, который нас помогает.
با این روزم با اومدگان همینجا همش نه با مثال میدروریم با نوار میشن میبینیم بعدتر هر کدامش با چیزی خودش سر فرمای پوپشی سر کدگی تو سر همش میگیرن انشالله ماتراس جای خوب ادیال پادوشکا یگام کس این خیلی درجه فیرما همین فیرما خودش همین خیلی برای کارگراش کردگی نیست رحمت به همون توجیکایی که در همین کار دست داده مثال یاردمشون رسیده رحمت خدا برای هم یک تیامو برای هر یک کدام همون توجیکایی که دستگیری کرده استم مینداری خدم مینداری همین کلی توجیکی جبر دیده همین درون همه بین استرین یک بودار نماینده شونه ما برگادیر مثال 17 نفر بودم با خویش یکا گفت که مثال با دیگرها توجیکو را مثال دستگیری کردن نکر ما اسپسیفیکار کردیم روی کردیم همین برادر مثال ما هم یکم گپ نگفتیم برای این یا برای مونی برای اکستریم چی فهمیدگی اون آوردیم بانی یک ساعت مشاهده گپ درست مثال ما بله شما حال کنیم هر یا شری نداکی دوباره خیابان میکنم برای اون خاطر شما بگید چی در کار بله یکم ما نچالا نخواستیم مثال جبر شو درش ما هم چیزی که کلیش برگرد کردم بود همون را نوشتم میدونید که جبر بسیار جبر نشه بعد برادرها که مثال خیر میکنن مثال گفتیم اگه باز میاد بریگاده بسیار مثال ما فیلم ارگانیزاسیون بسیار ضرر دیده چند بریگاد ضرر گرفته 64 واگن خود کنم جگه بریگادی رو خود تفیا گروه پاکینگ گازایم دا ان شاء الله روز میشه ما فرصت چی در کورای میفهمیم ما میکنیم زوری مون میرسه میگیریم بله زبور مراجعات میکنیم بله مراجعه خودمون حلش میکنیم چیزی کمبودی هست ان شاء الله سر اسپسکا میکنیم بپرتم خود داد دالیشن خدا نگهدار دارم دوستان عزیز الحمدلله نه بیاری خدا دستگیری برادر اومدیم خیلی خیر شد رفتیم ان شاء الله بله به خوب کار کنم اما اصلا چی آوردیم چی پدا بود بخوام باید خوب کنم پدا یه باید خوب کنم رفته نیست من بله پاکا سری محله چی کم دیر گاو زنی یاردم تو مینا کار خنک شد کو هیچ که یاردم نمینا با اون خاطر حرکت کنی شولو گاو زنی اینا کابلو مالا کابلو جونی خوب خدا نگهدار داره اگر اینمی فرمایی که در تنه ما میبینیم در تنه بچهای ما میبینیم یعنی چیزی که در تنهاشون هست همین چیزا ما دیگه چیزاش سوخت به زمین یکسان شد رفت هم چیز ایبای رفت برآوردن برو لباساشونا باور که خیرش باوریش نه اومد که همه چیز اومد رسید مثال تورمنت که مثال برش بروک میبندی تو همون تو نسکی تو تمام چیزشون زرعتیکایی که مثال در جای خوب شما دادن سوختن تو زرعتیک تو آوید میخوردنی مثال همه چیز اینا بچه‌ها لباس سر فرمای نو بروکشون کراسوکیشون ریمنتاشون برادرها آوردن اینا همشون سر فرماشون همه نو خب اینا دیگه خب کورکوی نو بهترین لباس خیرن برادر بهترین لباسی نو آمدگی بچه ها گپی زیادی در کار نیست خب اینا اینا پاک دیزه سر فرمایی که ای دست دادن همین خیلی فرمای ای دیگه پاکی مگزین آوردگی نو اینا لباس های نوی که بهترین فرما نصیبشون کردگی خب یه بار دیگه اینامی خدم اینامی همه همی کارگرها و مهاجران رحمت خود رو برای همین گروپ ها میرسونیم همه دوالی بچه ها ماتراس گفتگیم او زریعتنی چیزی که خواستم بچه ها به طبع دل بچه ها آوردن رسوندن گپ نیست قدر کردن در ساعت 11 شب 12 شب گفتی گپو که کیما کجا خیسن آمدن خب یه بار دیگه رحمت کلام برای تک تک شما برادران برای هر یک کدام که شما خیر کردین خب نمیجا در حدیثش نگه باورش تو حاضر ناومدن مردک یک دوره باین مونده گریه اومد که ما باوری نداشتیم که توجیکای ما تا این درجه در خدمت یکدیگرن مثلا دستگیری یکدیگر چه خودی نباشه همین روز ما ای سحر تو بگر قدیم برادر صحبت داریم برابر مثال چی هر یک وریمش مثال در داوداوی همین ما بود برای همین جبر دیده هایی که مثال ای چیز ایرا ما از برای الله میکنیم ان شاء الله ثوابش میگیریم ان شاء الله به خاطر هر کس به خاطر قیامتش میکنه البته دوستایی که خیر کردن یکم وظیفه مثال در مراجعت ما پرداختیم همین برادر قبول کرد بعد از این اینجا 4 5 نفر برادرای مسلمان خدمت یاردن چی شدن
мегем ки барои бачаҳои вайшон хобгоҳшон сӯхтагира алҳамдулиллаҳ шерои нар пайдо шидан ёрдам кардан. кросовки аз 60 дона ҳал шид. пас чӣ мегӯянд матрасу падушкаву наскию футболка ҳама чун ҳал шид. аз 60 дона дигар куртка мондай. ҳамира безбор хостем ҷамъбаст кинем ҳами шерои нархати. инамози акаи бобоҷон садовода гаштест на пушти садовод метовона. ҳамунҷо ҷамъ газел тайёрай. ҳамун ба савдобарои ҳамун садовод 5 куркаию 10 куркаи агар бутонанд партоянд сразу 60 куркаи дигар дар кори всё. бале 60 пар кроссовки айҷо акай гуфтаги гирифт гум нома наги илтимос айҷа гирифтам ана бо бародаров мақсад матрас додан баъд дигар ҷош наски ва мақсад таҳфуз футболка ва свитри динё додан алҳамдулиллаҳ ҳамаша якҷо туп карастодам ака фақат куркаш мунда ростиш беҳтарин алло баракатон тия ҳар коро мекунем вақтла ба хотир алло мекунем як абора спартикарам пурса мара кас навистага просто пурса ки ам спартиконан хисоб шава урам пол плюшаста спартикара метия кабора беҳтар иншоалло озмон агане боша мара спартика занг بدم ки биё блокер ангами бегаин баъд бо қабзанак нашан ҳама бечора ба одаму залурш намераса ами гӯш ки барои ҳами ака бибуло ака бобоҷон ака оятло ҳама каса равен хуш рукати папарада чизора тен барои аҷод кинес монешаву барои мардум ки ами кумакар ҳама чонгӯен талқа ба художа там ана беҳтарин и бародар сахр сан шида мумкин ай давраи пандемия хабар надорам мо дар давраи пандемия вес россияра ана ҳайрон кардаги будем тоҷико чӣ хелиянд барои ҳамин хотир мо метонем мо ҳастем иншаалло тоҷико беҳад бародарон ма шумо миллиард бор гуфтагим бо мегум ки тоҷико шери нар дорам бовар мекунӣ вақте яъташ мега ки бародар ҳабиб бара ҳамун склади ма будро мега 100 мегирӣ чандта мегирӣ кросовки пеш ҳаҷдо кубиги барбуте мега вақте гап занем вақти қариб ман гирия кунам ки чӣ гуфтесай вай бародар мефаҳмем бародаро аллоҳ нигоҳбонтон боша баракаттон буда дар ҳаққи хали бародаро ҳатман дуо кунен даромаду дороишон зиёд шава ки ҳами хел рӯзода бо дастгирӣ бикунанд. дӯстои азиз алҳамдулиллаҳ мошинамон расидан дар рӯи бнв 150 пара спартификаяй беҳтаринаш ана и хай мошини муборизай муқати мо омадем ина газел ам омад расид алҳамдулиллаҳ ин газел полни бор дора тамоми чӣ задагиай хай ҳол бо мебинем будроем агар дар қади додарон сарха мешам нигоҳ кун ай ҳама деремода лав хурдестай бове ба чезо накашид акай бобоҷон омад расид ай саҳар ин завтрак карди ака аллоҳ ҷазои хайр бутия ина акам муборизҷон дар хизматай ина бечгишина мондай барои хто овардӣ зинда бошед ако зинда бошед баъзе инсон чашми бино надорад алҳамдулиллаҳ шукргузор бошем парвардигоре ки чашми бино дорем даҳани гӯё дорем баъзе инсонҳо даҳан надоранд дида наметавонанд рафта наметавонанд шал ҳастанд мариз ҳастанд бемор ҳастанд ба ҳамон хотир ҳар чизе ки ҳаст ай ҷониби аллоҳ аст аллоҳ чӣ мега ва ма ҳум бидоррина илла биидниллаҳ ягон чи ягон зараре расонда наметавонад то ин ки аллоҳ ӯро нахоҳад ба ҳамон хотир ин рӯзе ки ҳаст алҳамдулиллаҳ имтиҳони парвардигори аллоҳ имтиҳон кардаги ҳар як адами мусалмонам ҳар як мусалмоне ки мебина яъне мешнава ки бародаро дар ҳолати вазнӣ ҳастанд агар дастгирӣ накунанд ба валлоҳе ки аллоҳ ӯро имтиҳон мекунад ки ба ҳамон инсонҳое ки мебинанд ва дастгирӣ намекунанд чикор мекунад ё ки дар авария меғалта ё ки мошинаш бемор меша ки ягон ҷош трафик калоншон мекунанд яъне пул дар ҳамунҷа бекор мерававу яъне ин бародаро дастгирӣ ва кӯмак накарданд ба ҳамон хотир яъне касоне ки мебинанд видеоро паҳн кунед ба дигарон расонед то ин ки бародароне ки шароит доранд дастгирӣ кунанд бародароро як касаҷа ана дар ҳаққи бачаҳои хайр кардаги хайр дуо кунем бачаҳо нахостанд ки мо номошона дар ҳар ҷо гап занем дар ютуб ҳам гап занем фақат гуфтанд ки дар ҳаққи мо дуо кунам мардуми садовод буданд мардуми хайр баъзе дигар ҷоҳо ҳам буданд хулоса гап айпод то сар ба шапка наски таппуш болопуш тамоми чиро овардагем барои 60 нафар и айрӯи списка буд агар спискаи шумо 100 мебуд мо 100 меовардем 200 мешид 200 шам меовардем алҳамдулиллаҳ бародаре ба қувват дорем ки дили шер доранд аввал бидрорешӯе бале ака било аввал бидроем бачаҳо бидровардам ҳазор раҳмат برای بودن که تمامی ما را نگیرین برای این برای بله این ایا جای
بچه جوی خوانه مطرس پترس هم اشریز وردگه بهترین توفه لباسایی که دینا شب دسترس شدگی آید لباسایی که دینا شب این روز نوار دادی دگی بهترین اینه بچه یوردان کنه یوردان کنه درس ما خام خوری دوستان عزیز الحمدلله این کمک اومده است برای 150 پربوس سرتیفیکیت خیلی ورده ان شاء الله حاضر اینجا نون شما آوردیم شبکه کی دادن کورد اینا شبکه برو نمیجام این اسکلات همجا تپیدگی الحمدلله خیروی که برادر نسکی و مقصد تحبوش رو آجا فوتبولکا همجا فوتبولکا تحبوش مقصد همه چیز اومدگه سویتر هم هست بله سویتر های هر جا اومدن نیجنی بیلور هم بسی اومدگه یا شیمش قطشم بو شیمش قطشم ما بچه رفته جواب تمام این هم جبکش یا کرکش توی کشوش شون دوستان عزیز الحمدلله این برادرها تقسیمات تمام لباسه و پوشاکه و مقصد همه چیز شو الحمدلله گرفته که حبیب الله اون در باری بالا و این که حاجی آیت الله خوری صلاح مسلم برادرای عزیز با سری بلند جانباز کرده میشه بلندش برای که نگاه کنین اینجا بسیار چیز زیادی کرد آب و فابینده اینجا پگاه خیلی برادرمون و باستش کردگی مردم زیادیش فایرود میکنه خودش میتیا که دل شدمون نگاه کنین که نسکی را بین سپارتیف را بین همه چی میشه نک شده نه نک شده همه چی موندگی آزی الحمدلله که در ما هم کیرگیزا را داده مردم کیرگیزا ترکمن را در همین الحمدلله که میکنیم که همین زیادی در باز چند قدر دیگه نمیکنیم پاشکا پشاک موندگی اینه برادرمون انشاءالله که پگاه اینا مسکی غاز پولی یا کروکا دیگه پولی پرا کای میدان اینا الحمدلله شکرانه کردن بعد دعا فراموش نکنیم بعد برادرایی که چی پنهان چی آشکار خیر کردن خدا دنیا و آخرت آباد آمین الله از اهل بیتش راضی باشه الله متعال صفشون زیادتر بکنه واقعا حس میکنیم که الحمدلله سرجمی این الحمدلله چی ازبک چی قرقیز ترکمن این آمد گرفت باز برادر باز زیادی کرد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان و برادران عزیز، الحمدلله که با یاری و کمک الله سبحانه و تعالی اومدیم دستگیری کردیم برادرانی که نیازمند بودن. اکثریت مردم شاید که خبردار باشن که چی حالت در گرفتار بودن. این مصیبت یک امتحان خداوندی ان شاء الله که گذراست. سخن کوتاه میکنیم، سخن به حضرت میتیم ان شاء الله که یکم گفتنی داشته باشن. گفتنی ما همین که خداوند همش نگهبان باشد، همین روزی که اینا باید نشون داد هیچ که به نشون نکرد. آمین. خب ما برگادی برای همین سرچشمه همین کار چیز شد، خیلی برادرها را یافتیم، یاردم یکدیگر قطعی همه را خدمتشون را رساندیم. رحمت به همه خدمت رسانی این برادرها، رحمت به همه آدمایی که خیر کردن، الله خیر کردنشون قبول کنه. آمین. آمین. برادرای عزیز، ما امی گپی دیگه چی را بگم؟ گپ اساسی بچه‌ها گفتن مقصد نوار پاکازوخا نیست، نشانتی نیست. مقصد اینه که دیگران هم در یگان گوشه که با یگان مشکل دچار میشن مراجعت کنن و همه مردم ما بدونن که ما توقع نیستیم. ما امروز در اینجا دیگه روس ها و دیگه منطقه در حیات آوردیم. ایها بلندیو نوار کردستان دیدستان که حیران شدستان که توجیکای قدر سرجام بودن و همه خیر کردگی و حقشون دعا کنین الله نگهبانشون باشه. ما سختی بعد خرسان شدیم امروز. بهترین عمل کردیم بچه‌ها. داخل گرد داخل اکجان بخیر. های دعا میکنیم که به این بچه‌ها خداوند صبر دهد، این مشکل با سر یگان موجود تاجیک نبیارد. خداوند همیشه نگهبانشون باشه. هر مصیبتی که میاد جانب الله سخن و حکای مصلح دین. ما چی گفتنیم برادر؟ نه من نگفتنیم که اینجا مردم بپرسن که هم مردم همش خودشون بگن که یگان تقاگری نشید، همش برادر تحت کنترل بود، یگان کس زیادی هم نگیره. الحمدلله برای هم قدر که این هم قدر با زیادی کرد، خیلی از زیادی کرد با نه برادرم مثلا چی میکنه؟ بله. بیان بگیرن سخن با حکای بابا جان الحمدلله که همیشه کمک میکنه شخصانی که یعنی بیمار هستن، اول میکنن یا که برگم بیماری هستن که یعنی کمک نیازمند هستن که بابا جان در خدمت همیشه. خوب دوستان، از این هر چی هست الله شاهده که به خاطر خدا هست، به خاطر دستگیری یکم درجه منم استوری صداقت حبیب الله دیدم، خودم زنگ زدم الحمدلله برمدیم سر روز یکم سرجم ما 17 نفر گفتن. ما اومدیم که جز زیاد بوده الحمدلله برمدیم تا سحر تا امروز، یعنی با سرجمی همه هم برادری که مثلا نموش گفتن نگیرن های جاکای اسماعیل نبره پرزیدنت الحمدلله کمک کرد. چی برادری بودن که رسولی ولی چی قدر برادر بودن، چی قدر کمکی که از طرف اومد الحمدلله به خاطر اولش الله بود، به خاطر سرجمی مسلمان بودن و تاجیک بودن در شهرهای غربی. اما وقت حرکت کنه که در سرجم باشه ان شاء الله هیچ کس ما رو شکست نمیکنه. به هم خاطر نگهداران هر دوستای خدا، رحمت خدا به او تمام برادرانی که چی پنهانی چی آشکار سهم خودشون گذاشتن. خدا دنیا و آخرتشون آباد کنه، از اهل بیت آنها راضی باشد. آمین. منصور خدا نگهبان باشه. یادم کرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. رحمت خدا ان شاء الله. اولش خداوند با یاری این برادرها همه خوبه برادر. الله نگهبانتون بچه‌ها. زنده باشین. زنده باشین اکو. دیگه شامش میشه ان شاء الله. خدا نگهدار. خدا نگهدار تکبر. خدا ماری شریف خدا. با خدا یعنی بود بچه‌ها خرسان شدگن که این یورام حیران شدن. بسی بابا. سرادی بابا. این اجرا مردم دارن خیلی زندگی دارن. کاتریزه را بخامونه نه. جا به هات استرویکای کلونه. با سری بلند جان بس کردیم الحمدلله. اینا استرویکا را دیدین. این دوم بلند بچه‌ها خوبن. در اینجا نیم کلا سوختگی ایده مقصد. نه دری حلال نه تریزه حلال داره مقصد. اینا ای حضرت باید سمکای ما باگاژ ما را بینه که یگام کاستا یگام چیزا رو آورده استیم. بعد باگاژ تا کشو. دارم. اکی بابا جان. نمیو حیران شدن با خدا. نه بهتر. فکر ما روز تولد چون توج را خیلی آدم دیدگی نبودن یا کی. دین باشی نه که دین امروز دین خیلی کمتر بود. ازبکو خریزای چه کنه اومد دا مردم ترکمن هم اومد دودیم شا، قرقیز هم اومد دودیم شا، ازبک هم اومد دودیم شا. اما که بعضش پویلیچ تا یاشلوب کومدن نه تو بکن. تا یاشلوب کومدن گرفتن رفتن. شده نیستین.
ай кафешо мерим, кафеи бачаҳо мерим.